Machiegni kendo nyakora mogi wadhi e kaunti ma Busia kama gedo ma Tesen nyamburko e boma ma Busia ne ochungi apoya bang' riwruoge mopogore mar wege nyamburko wuok oko kendo yango ni kanyo ne oket thenge ne jo ohala madwaro gero udi mag ohala. Kane gitwak kotelnegi kod jakom margi Hamza Owino, giwacho ni sirikal mar kaunti ma Busia ne omuko kuonde ohala mondo oger tesende nyamburko manyasani. Kuom mano gedo mar udi ohala ok owinjore. Gimedo ni ok gibi yie gedo makamano mondo dhi nyime kendo gisayo sirikal kuom rem chopo kole winjruok e chenro no. Jatend migawo mar lowo e kaunti ma Busia Peter Odima kata kamano kwedo wechego kendo kwayo jokanyo mondo obed gi kwe. Tumekuwa na vibanda vya mabati ambapo ilikuwa inaonekana ni uchafu, ambapo ilikuwa ni ofisi ya magari. Tulipoambiwa kuwa kuna kuja na mbinu mpya ama mpango mpya ya kutengeneza maofisi, tulikubaliana nayo ili tutanufaika. Na hatukubomolewa sisi wenyewe ndo tulibomoa hizi vibanda ili tungoje maendeleo, na sisi tunataka maendeleo. Lakini ajabu ya maendeleo imekuja maendeleo ya mabwenyenye, makatels. Sisi tunahitaji parking na tunahitaji maofisi ya magari. Hatuhitaji wholesale katika stage. Na sisi ndio wa kwanza kunufaika, lakini tuchezwa shere. Hakuna mahali gari inaingilia. Yaani stage yenyewe ishachukuliwa. Ile sehemu ambayo ilikuwa imewekwa mahali ya kupark imechukuliwa. Hatujaanza kugawa nafasi vile inadaiwa. Kwa hivyo wananchi, naomba mtulie, kutakuwa na utaratibu. Na mimi narudia, wale watu wenye mnaona wana insight wanasema sijui pesa inatolewa inafanya nini, ni wale wenye walikuwa wanajiita landlord. Na landlord